ngaho amakuru yagiye hanze yagaragaraga ko Uburundi ngo bwamaze noneho kwemerera igihugu cy'Ububirigi kuba Ababirigi bakutangira kujya bakoresha ikibuga cy'indege cy'Ububirigi kugira ngo indege z'Ababirigi bariho zizajya zihagurukira na operasiyo zabo zihagurukire mu Burundi ku cyo kibuga cy'indege zerekeza muri Kongo. Ibi ngibi bigakurikira nyuma yuko byari bizwi ko ngo Ububirigi bukomeje kongera aya namakuru yashyizwe hanze ejo bundi yiperereza agaragaza ko ngo Ububirigi bukomeje kongera abasirikare n'ibikorwa byabo bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Aya namakuru yaturutse ngo mu gisirikare cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Namakuru yavugaga ngo guverinoma y'u Burundi yemereye igisirikare cyo mu kirere cyangwa se yemereye abasirikare barwanira mu kirere b'Ububirigi babemerera ikirere cy'u Burundi babemerera n'ikibuga cy'indege mu gihe kingana n'umwaka. Izo operasiyo ngo z'Ububirigi no gukoresha ikirere cy'u Burundi ndetse n'icyo kibuga cy'indege cy'u Burundi ngo zizatangirana n'uyu mwaka tugiye kwinjiramo w'ibihumbi 2026. Bivuze ngo guhera 2026 Uburundi bwemereye umwaka ugiye kugera hashigaye iminsi mike Abarundi ngo bazaba bafite ikibuga cy'indege cya Burundi n'ikirere cy'u Burundi kuhakoreshereza operasiyo zabo za gisirikare by'umwihariko berekeza mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse ngo ibi ngibi ngo bigatanga nk'umuburo ugaragaza ko ngo Ububirigi bufite gahunda yo kongera ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare mu burasirazuba n'ubundi bwa Kongo ariko by'umwihariko banyuze i Burundi. Ndetse ngo muri izo ndege zanemerewe clearance n'ubuyobozi bw'u Burundi ngo harimo ngo nk'indege yitwa ngo ni Airbus A400MS y'Ababirigi izwi zageza n'ibikoresho cyangwa se n'abasirikare bici Burundi bite bikomeza mu burasirazuba bwa Kongo kuko ariyo nzira ya hafi. Ndetse ngo iyi ndege y'Ababirigi kugira ngo mvukuna n'amakuru yaturutsemo indani neza, iyo ndege ngo ifite registration number arizo ngo CT01 ndetse na CT08. Iyi ndege ngizweho kuzana amasasu, misile ndetse n'amaroketi n'amagerenade. Ngibi bizajya bihaguruka ngo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bitwawe n'Ababirigi byerekeze ku kibuga cy'indege cya Kindu muri Maniema mu ntara ya Maniema ndetse bikomeze ngangane. Ndetse ngiyi ndege izajya ikomeza yitwa ngo mu ntara ya Chopo nkuko ibyo ngibyo imaze iminsi bikora guhera ku itariki ngo z'ukwezi gushize tariki 7 kugeza kuri 14. Izo ni zimwe mu ngendo iyi ndege yakoze y'Ababirigi. Iyi ndege kandi Airbus A400M Atlas yagaragaye ngo iparika hitwa Njiri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kinshasa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Icyo gihe ngo yari ivuye mu nubundi muri Belgique cyangwa se mu Bubirigi irangije iparika hitwa Zaragoza ku kibuga cy'indege cyaho ariko ku kibuga cy'indege kiri muri Espagne ipakira ibikoresho bya gisirikare ihita ikomeza nubundi ijya muri Kinshasa. Urumva ko nubundi Ababirigi ngo umwaka utaha no guhera mu kwezi kwa mbere bifashishije ikirere cy'u Burundi ndetse n'ikibuga cy'indege cy'u Burundi ubwo n'ubufatanye nyine bw'abasirikare b'u Burundi by'umwihariko ngo nukuvuga ngo operasiyo zabo mu burasirazuba bwa Kongo ziraza kuza ku bwinshi cyangwa se mu buryo bukomeye cyane. Bivuze ngo nta gahunda ihari yo kubona biriya bice bisa nkaho biri mu butuzo ukurikije ukuntu ikibuga kimeze muri kano kanya. Uri kubona ko ahubwo ibintu biri kugenda bifata indi ntera. Noneho urumva operasiyo ziri gutegurwa guhera muri uku kwa mbere tugiye kujyamo 2026. Andi makuru agaragaza imikoranire iri hagati y'Ababirigi ndetse n'igihugu cy'u Burundi ni amakuru yavuzwe mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka n'ubundi turimo. Ngo bivuga ko mu kwezi kwa karindwi indege irwanira mu kirere y'Ababirigi ya Boeing 722 ifite registration ziri kuri BAF 4127 yaparitse Bujumbura ku kibuga cy'indege cyaho abarangije bahita bakuramo abasirikare n'ibikoresho bajya kubipakurura n'ubundi mu Burundi. None amakuru nanone ava mu gisirikare cy'u Burundi ariko nyine ubwo mu buryo bayavuyeyo ni mu buryo bw'ubutasi bukomeye cyane. Ngo namakuru avuga ko ngo mu kwezi kwa gatanu itariki 2 ngo Ababirigi bimuye drone za H4 bakazikura muri Kinshasa bakazerekeza i Bujumbura kuba ariho ziri, noneho zikava Bujumbura bahita bazerekeza ngahitwa ngo ni Kareme zikamanuka aho ngaho muri Kareme ni muri iriya ntara ya Tanganyika kugira ngo zikomeze izo drone zikoreshwe muri operasiyo yo muri Kivu y'Amajyepfo. Uri kumva ibikoranire iri hagati n'ubundi hagati aho ngaho. Bino byose birakomeza kugenda bidufasha gusobanukirwa impamvu noneho intambara imeze nkaho yatangiye kurenga noneho ubutaka bwa Kongo yatangiye kugera ni Burundi indani. Uri kumva ko mwaka utaha ari operasiyo yahambaye cyane ariko hategurirwa nubwo hari yarasanzwe ahakorerwa. Hari n'andi makuru nanone aturuka mu gisirikare ngo cy'u Burundi avuga ko ngo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu ngo indi ndege n'ubundi y'Ababirigi ari ya yindi ya A400M
ifite registration number ya CT04 ngo yavuye Lubumbashi ijya Bujumbura itwaye abasirikare 11 b'Ababiligi. Abo basirikare nubwo bari bafite ngo ibyangombwa by'abadiplomate ariko ngo gahunda yari bazanye ni ya gisirikare kuko ngo bahise bagenda bahura n'abofisiye bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi FNDB kuri hedikota yabo iri ahitwa Rohero, bategura ngo operasiyo ihambaye cyane abo Babiligi bafatanije n'abofisiye bakomeye cyane b'u Burundi, bategura ngo operasiyo ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ndege bakomeje kugenda ngo bakurikirana inzira zose zagiye zica muri indege ahantu iciye hose hagenda hasigara. Bakubwira ko ngo zino ndege z'abasirikare n'ubundi b'Ababiligi by'umwihariko ngo harimo n'izitwara imizigo cyangwa se ibikoresho ngo zagiye zikoresha imihanda itandukanye, ngo harimo nk'izaciye Melchior Ndadaye ku kibuga cy'indege cyaho, hari izaciye Kisangani, hari izaciye Kindu, hari izaciye Njiri muri Kinshasa. Izo ndege ngo zabaga zitwaye intwaro n'amasasu. Bivugwa ko ngo abasirikare b'Ababiligi na operasiyo zabo n'ubufasha bari gutanga muri Kongo bafatanije n'Abarundi ndetse na Kongo ngo byiyongereye by'umwihariko guhera mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 ubwo n'ubundi AFC yari imaze gufata Goma bafashe na Bukavu, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi ahanini ngo bigaterwa nuko impamvu Ububirigi birimo cyane by'umwihariko bwifashishije Burundi na Kongo nuko ngo kuva Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru byafatwa na M23 ngo Ababiligi basa nkaho batakaje ukuboko kwabo muri biriya bice, kuko Ababiligi twagiye tubibona hari ibirombe bari bahafite byababyariraga umusaruro bakuragamo ibuye ry'agaciro, bisa rero nkaho bahatakaje akaboko. Akaba ariyo mpamvu ngo Umubirigi ari gukaruka ashoboye kugira ngo aho hantu hongere hasubire mu biganza byabo. By'umwihariko operasiyo ngo Umubirigi ari gutegura afatanije n'u Burundi guhera mu mwaka utaha, ubwo n'ejo bundi hasigaye iminsi mike ntago ari ukwezi, nta kwezi kurimo, guhera mu mwaka utaha mu kwa mbere clearance yatanzwe ku ndege zabo na operasiyo za gisirikare by'umwihariko barwanira mu kirere kugira ngo bafatanye n'u Burundi na Kongo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeze ibikorwa byabo bya gisirikare. Iki gitondo kandi nanone kugira ngo dukomeze tugenda ducamo ku tuntu twose turi kubera hariya, hari abasirikare bakomeye bari muri Lieutenant Colonel n'abandi bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi, amazina yabo yaje gutangazwa n'amafoto ko biciwe ku rugamba ndetse bari bafite amabatoyo bagiye bayoboye n'abasirikare n'ibikorwa bya gisirikare bari bayoboye muri izi ntambara ziri kuba n'ubundi muri bino bice. By'umwihariko harimo nk'uwitwa Lieutenant Elvis Nahishakiye bamuzi bamuzi, abandi benshi bagiye bapfa cyangwa se abandi bagafatwa. N'amahanga yaje akabyemeza ndetse bakanavuga yuko bagiye gufata izindi ngamba. Ngamba Uburundi bwari bwafashe cyangwa se bari batangaje ko bagiye gufata, bari bavuze yuko ngo bagiye gukora uko bashoboye ko ibyo bintu bakoreye byo kuraswa mu gihugu cyabo batari buze kubyihanganira. Ikindi Uburundi bwari bwavuze yuko ngo bugiye gushyiraho ingamba zihambaye ku buryo nta kongera kuba barasa mu gihugu cyabo. Muri iki gitondo n'ubundi nk'ibisanzwe hagaragaye ngo amamodoka menshi cyane y'abasirikare yikoreye abasirikare b'u Burundi n'intwaro zabo, bigaragara ko ari zimwe mu ngamba bahise bafata ngo abasirikare benshi bari kwegerezwa umupaka ku bwinshi n'imodoka z'intambara. Ndetse nanone muri iki gitondo hakomeje kugenda hagaragara amwe mu mavideo yagiye kwirakwira ku mbuga agaragaza uburyo ki Uburundi bwabyutse nanone haturuka ibindi bisasu birasa muri Kamanyora ndetse ngo hafi y'ibitaro. Igisasu kikomeje kugenda kigarukaho n'amavideo agenda agaragara gifatiwe Kamanyora ngo ni igisasu kivuye i Burundi n'ubundi ngo kigwa ruguru y'ibitaro ariko by'umwihariko ngo hafi y'isoko. Kamanyora rwagati katikati. Iyi bombe reba hano babituye. Ubu AFC Generale navuga ngo Generale aya namwe mu majwi ari guturuka hariya ngira ngo ukomeze wumve ndetse afite n'amashusho yayo. Umurundi yisize icyo bita urusenda. Umurundi arimo aravuga ngo asha ngo ejo mwaribwiye ngo mwadushoboye barabahenze. Dore ngibyo neza mu mujyi. Reba rero abamama bari mu nzu, abantu bikingiranye mu mazu bazi ngo birahera, kumva Umurundi afite tageti yaho arimo ararasa. Abantu barashize, abantu bacitse amaguru, abantu bacitse imitwe. Umurundi afite umujinya umuranduranzuzi, nanjye nabuze uko mbivuga, nabuze uko mbisobanura, ariko se iyi guhera mu rukerera rw'uyu munsi ngo ahagana saa 11 n'ubundi amasasu yakomeje kuvuga ku bwinshi. Ndetse ngo Uburundi bwakomeje kugenda bwambutsa abandi basirikare benshi begera umupaka, abandi bakinjira kugira ngo baze gukomeza gutanga umusada. Gusa mu magambo amaze gutangazwa muri kano kanya na Ngoma nawe yivugiye yuko asaye nk'usubiza Abarundi
ubwo ni ku ruhande rwa M23 avuze amagambo atangaje amagambo mu kanya gato gashize ameze nk'itangazo yatangaga ameze nk'uburira abarundi. Mbega muri kano kanya uri kubona ko noneho intambara byeruye bidasubirwaho noneho byihariye iri hagati y'u Burundi ndetse na M23, kuko ngo uramutse urebye buryo ki ngo abarundi cyangwa se imbunda ziri Burundi ziri kurasa muri Kamanyora biri kugaragaza ko ngo gahunda ihari ari uko nta kintu bashaka ko kiba gihari, bari kuharasa bikomeye cyane. Ibyo rero bikarakaza abangaba ba M23 mu magambo bisobanuriye muri kano kanya. M23 iratangaje ngo bari gushyira imbundi Burundi bakarasa iwacu, bari kwica bene wacu. Ati ibyo ntabwo turi buze kubyihanganira. Iyi ni M23 bivuze. Ndetse M23 yongeye kubwira abarundi cyangwa abasirikare b'u Burundi babwira ngo abasirikare b'u Burundi bari kwinjira baza hano muri Kongo ngo musige mufashe ifoto ya nyuma musezera, ngo kuko ngo bari kubazana mu mamodoka. Aya ni amagambo ndi gusubira amavuzwe na Ngoma. Ati bari kubazana mu mamodoka atari ko turaza kubasubizayo mu maserikeye. Ngira ngo uri kumva uburyo ki bino bintu byafashe nera noneho hagati y'igisirikare cy'u Burundi na M23. Ndetse ubwo Ngoma yabivugaga hajemo n'akantu ko kumera nkaho ababaza abasirikare b'u Burundi cyane ubwo yababwiraga ati abasirikare b'abarundi bambutse mbere bamaze kubona isomo kuko bahadusanze. Ati n'abandi bari buze rero barasubirayo mu maserikeye. Ibi ngibi abivuze nyuma yuko hari abasirikare benshi bamaze kwicirwa muri Kongo ndetse b'abarundi, abandi bagafatwa mpiri. Hari abagera ku 118 ku munsi w'ejo nibo batangazaga b'abasirikare b'u Burundi bari bafashwe. Baboneye isomo ikongo na bwariti bitoke kama ni Ngozi oya kama ni Bujumbura yabo yori oya. Ikongo ni Kongo baratusanga turi wacu turagumanira ukuri. Aya ni amajwi n'ubundi cyangwa se ni ibiri gutangazwa na Ngoma kuva muri M23. Urumva ko harimo n'uburakari, avuga ati twe turi kurwanira impamvu nzima, abo barundi bari kwinjira hano iwacu muri Kongo baraza kudusanga tubategereje. Ni intambara ubona ko isa nkaho ifite n'izindi gahunda nyinshi zisa nk'iziri inyuma, kuko nimba ureba neza ku itariki ya mbere z'uku kwezi twinjira muri uku kwezi nibwo amakuru yagiye hanze ku kwezi kwa 12 n'ejo bundi hashize iminsi nk'ine 5 hafi